Bueno, este mes muguktöjktä moshash puj pues shop gajpsh yom Nejapa, pues yom änik patsi wa äjtz xäw Jose Perez Martinez, wa tzäjtz ndump palinquero y näwätzämp äjtz pues pän äjtz mät tejtä nduntzäny y bajpa mingo pues yä'ts jek mätä nduny shaj abik nej mgämja'tänik noxkäto'ok pues abik xandunä pues midu'k xay botella ndej ntzi'm jyutznë xom ndej tzunatzi kuwinojtzya xäw pues jat's ät nonhquejxwo'nyi äjtz tej wa'tyi xäw CheMingo pues ko'o äjtz Jose xäw bajpa mingo jadä't ndejtänyik mpäjto'ok yä etiqueta pues motz metzyäx pot xajpyä numero 951-126-7895 WhatsApp äniktump, internet äniktump pues päntz tzyäjkpyä botellas u yä mezcal por amfara pues xap mem gajpsh xap mem matsia'ok xap än atzojmpi'ts pues y tzojtz pues yo'ya ät än jämyuk yo'ya ät jadä't nyäkpätzi'm pues jadä't yä'yi jay.